Yorana, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Erora Tapati, un programa que los invita a conocer a través de nuestras pantallas cómo se realizaron aquellas tapatis de antaño. Por ejemplo, hoy tenemos a una invitada que nos va a contar, vamos a conversar con ella acerca de su tapati. Pero antes que eso, queremos agradecer al Hotel Nayara por esta locación tan hermosa donde nos ha facilitado para poder conversar con nuestra invitada Amelia Paté Rodríguez. Meme, Yorana Koe. Yorana Pehekoe. Diveriva Pehekoe. Diveriva Takoa. Maururua tau kia koe o te angi mai mo turu mai mo a amo atu i te tapati era o te matahiti oira pa i o oku. Ki te aro te atu atu maururu? Maururu kia koe, tu urongo mai ki te matu urongo. Mo amo ta ua urungi ra tapati. E rivaro kom ki mai i matahiti he ko i o ai ki te tapati? Au i oi ki te tapati Rapanui i te matahiti wa huru matoru. Matoru? Matoru. Ya, i hokoru atu ai o apoderao o kuai ora? Ya, tōku apoderao i ra hora pa e ko Florencia Riroroko Haoa tōna ingoa. Kaiangi angi mewa ne kongiangi ko iaia. He mama o Utimi o Alberto Pacomio. Ai, okay. He mamaru au o Michael Pacomio rea mamaru au o Michael. Ya, anau i apoderao. Apoderao. He ako i hangai mo o mai ki tapati? I hangai au mo o ki te tapati Rapanui. Bueno, mai tōku iti hanga au e noho eri muri papakiko. E iri era tōku mamari ki ta ananga hakare i au mo muri papakiko pai. Ya, e te keiru papakiko e hapiro ai te me e o te henua ki te ngā pōki. Ai a pai he hapiro i ro tari hapi takoa. I ro he profesoro. Ya, i te mea pai o noho toko aro ai kon harera he te kia e au. E angaro ai ta ana conjunto e ro ana te nuu paari. E tu atu era pai ki tu harero papakiko. He te kia e o hi menera, e oriera. E mere re turuhuru. He ite au heo hopereis. Ai, peni o te angahanga, ko te nehe o, he te kea ua koro era ko matata koa, nua era tūtana. E ko pau haka o te paari e te kea e roi roto. Kuau, e te tahi ngapu ki parawara o rahora, e para piriera pa i ki muri i ra ngano. Ia i muri papakiko e te kea mero pa i tu me era. He pohe tōku heo mai te hanga ki roti au mo e tahi o mahana. He te hanga au mo e ke kirungi te escenario pa he kandidata. Pe heo i hangai, he te kea o ia mira te awe. Okay. Ko ngengea ko yamira. Ya, iti no apa i ra hora he te keo i anga i ranana ke timene, i te kahu e mere turuhuru, e vai re turuhuru, mo tu kandidata i ra pai. Ya, he te keo te nehe o mira e urori to ona kahu, haka nehe mai era, i haka ori era me era, he pore ko te hanga mai roti au. E tahi o mahana, me hanga o ako mo tu upe i ra ta koa pai. Ka hoi ahuru mahitu o kumatahiti, e keo toku mamaira. Keu tōku mamaire e noa. E tano roa mo uru mo kandidata i roto i te tapati. I ki mai ina. Ki mai re ki au ina, he turu ki papakiko. Kia papakiko ki. E hoi. Turu e roi ki papakiko. Perdón. Ki mai papakiko, ka no koe maa ko pananga ki tū mamaire. Tu hoi tu mahane, ki hoi papakiko ki tōku mamaire, ki tōku mamaire. Nā, hakere kui poke, nai hapi a mai ta e o mai ta e kandidata mai hoi te hapi. Peirau ki tōku mamaire pa i papakiko. Io pe ai haka mira vai papakiko e atak aero. Ya yo hoira pai he tano pai koaro atu i upe reisai. Au ira tiempo me ta varai au ki te kona hari ori, ki te kona hari ra papakiko. Peira pai. Ya peiro ia mati hangai he o ki te kandidato a te tapati. Io oira koe koe te hokorua o koa ora tapati. Hokoha mātou, ko Carolina Riroroko hei, Pokia Matia Riroroko ia, ko Raquel Hadler Hawaia, ko Serafina Avaka, e koau. Hokoha mātou i ra tia. Ko tutanga a mamen korua? Ko tutanga a mātou matahiti e. I pore ko mei me ra ua ana ngaroa e ko i te vananga pa i ra ua. Pe tuhuru a, i pore ko i ra ua, pe me ni pore ko atu i a koe?
Kita kei te tahi kandidata? Kita oku i petu hurua mau menos matu manau porque iti ira hora pai ata pehewan kia tu ngaro hapiro mai te taringo te tangata te banang ata sano te manau oranga pokero ra hora chora nei pai ko avanza tahia te roro hai teknologia i metato ko e hau te roro i te pua mo pa teknologia i chora nei ira hora pai kia tu era he ohmei ko he mera i tu uhuru manga te maro moanga tu ukahu he anga ko e ho e ahuru mai wa maro e turu mai ko he noho he anga tae pe chora nei haka mau he au hau ai haka anga ira hora e anga era pai he ite to ko atu ko irota entonces amato we mana une ira hora aha mato petu mana uhanga ina he moto ina he kuiku ina me hurukera pera kata no ahora ira hora ho moto ko e moreo o kurame me ero mato we me era pai he moto ako moreo o pero te moto hanga pai ma ke moto ita ki ati e como que itoneta to ati te ke itoneta tu het ke ite me na es moto abe ina ko no ni kine ako he moto he ati he tata ke ko e ite ku he terave amo muriba pa yo mo kitere pa kitere ya erivaro taua muy te me teata iti ora matahiti mai ki tau kanona ko haka te teata ina tau he te kia riva kurahi atmatahiti na pero ka amu iti mai koe orunga ite parehne te kona era Lorenzo awana no taua muy it Lorenzo korua yang ite hari hapir Lorenzo baisa korua yang hari tapati bueno ira hora hoy ite kona yai hari hapir Lorenzo baisa venga porque he kona yai ot escenario curito era ana tu no ko yang ata presentación a irunga te ori te matu pa iroto yang itu matu tapati ra panu este escenario hakane era te escenario era o korua o te huai o chartabana e te hakane pa mene yang ni torne te escenario to kumana u chorne o matu tahia te hakane ta yo opinion pa ingero trua pa ingera spirit me ya ko spirit tu hak spirit au hakane peirat me ira hora mana u tu na mana u atu no ite ira hora pa okay kanora tawa kau mate tai te ori ora tapati ki tapati nei o angarina ko caminhar ko hoa pehe kita aquí caminhar ko hoa porque te ori original Rapa Nui siempre te queda eu ira hora i chora nei o ano ino iata te ori Rapa Nui ai ka haoro atu hai ori Tahiti te tahenutu ano ino ia i chora nei ana mana umai pa iau te toere tau ia tu nei sei ta tu te Rapa Nui pero me barbara no ira me ano ino erora hora pero te gira ao te ori au ira hora atai te me Rapa Nui e kuai te me nei Itia ko te me na pe to a itia ko ia kwai au ia tuana he tai no verisario rapu pero ai ak mate ana ia au ia tuana pe ia churu ia era esto eres nos va te pareu Kanora tawag matitay ko tunga kahuera e ang era hay pute caña mo que hay quién it meio pute plástico era pute plástico toma y haro perice y haro haka biri pero e kahu tahi tura ora pero también no y te queda era y te hari happy porque te queda te cuadro conjunto de papá aquí con tu mutua ana te queda pura kahu huru ana te queda ya ne no y kahura hora
Vos tenés en ori mayera naki. E kuangi ngiri bri ba ko mi ari nga tu en. Me era te ngapoki o ite machitero korua. E anga era koru ite ori. Hea ite ori o te paari, o te ngapoki, o te taurearea, o ina, o etahino. Etahino. Kito kumanau, o kiro me te nupe ni habari anau, taipeira. Também pai menau. Kita me ni pai menau mai ni. Kito kumanau ina hea ina hak topa te ngapoki, kite paari, kite pahmeni o chora ni. Etahino con junte oriera y roto tahia tu ama tu te candidata te paari te ngawati. E vai tu puntaje tu ngame era tu ko pahmeni yo angarina. Kito kumanau amato e tu tera mo kite hei mo ariki. Hoi te talonario. Petume era koa era o tok machitiera. Ai talonario ho. Ai talonario matu e hoi te peira au e haputu ri toku voto mientras más mo au. Atari vamos oku porque kitere pai pero eu no ana pero sei cuaute numerara a ti hoera. Varimai ko Serafina, Hereya, varimai ko Raquel, Hakreya, y te torurukar. Y pe ahí pa y turua papatio era ko Carlos Rapu que en paz descansa, era apoderado o Serafina. Okay. Y te matu pa turua to me esta y haktara me aitara me charitara. Ya. Te talonario. Talonario tato era. Talonario tato era. No roto yo y te ruarucar no me te tan. Hay talonario matu y hoy matu koa. Motevoto. Maro a matu y jajote coropaina cori ire yangai. No maua ko María Angélica. Uy, pues no maua es pura que te tengata pe ni cajao tu voto era que Irán a tapati o que hay orira yo hay te toere. Era cochare o iroi que te tu horera peni orira hiro ai te toere pero te chare happy. Okay. Oriro te chare happy por ejemplo cuando hay papá aquí con este conjunto tenga poco. Ya iro to oriera. Pero nunca ori te toere, ori rapanu mauera, varanga roana ut kai. Pero yo te echaré happy ori en el que hay. Yang arinam ori toere atarerere anake kanorako kaui pehe ori era te ngapuktani. Epa. Y muria o te vie. Pero nei pai rerere heoho ibu itiao. Moriba pai mo aru meio te tescona ero te anto ko. Epa. Me nei tu kona. Ni tu kona. Maroko tu kona. Y murio te vie. Kito kumana uhoi. Nga ori nei pene ya ina huto rahimai ki au hakata ki rahimai te mene ya kito ku kiti ori ro tato mawana. Pero ano irahiana at hakata ki rahimai ya te mene takoa pahi ori hanga ro tato takoa pahi na panui. Tae openi o humu ina ko to mai pero hakata ki atarahi te tato me o te hinua pai. O ngaro. Ya eiro ana te conjunto o te hinua nos me ni chora ne. Ano no irahia hainga me ena pero eiro ana te conjunto te koa ko te ki ana eu. I hapa o no ai te me hinua. Pura me hoi takoa ne no. Takoa. Ararua me no. Pero takoa ki atu. O tia teoria pa huata. Mima tu te director conjunto era como Pascual. Hoja como ya cormeya. O Pascual. Bueno, Pascual hoy director o te conjunto me te tu hija ana. Me to ona ngapo ki hanga ni directorio me te conjunto. Y no te ni conjunto te mirai los angelitos hoy quiere. Angelitos. Nes estaua ya estaua o emocionado kuma eu hak uhoi tok pohemutangi et que amani penia porque mamãe que to
Ahora tú ahí eres que angarina, así que ahora me ane he periña tu matai. Ya. Yang hay, koyang me que yang hay Lorenzo porque Hotimawa te, o sea, está Hotimawa pero con hay o te me ta Hotimawa iro no te ta con amoan o te presentación o te tapati. E copa con ira panui, pero hekona e iro at escenario hekona y aí o te Mori o te pepe o te cametato era peira coracona o ira matu yang ira e homai que te mahanero te nari que te me van aquí nari rame pero hakat que aroma y etahi mahana pa e ordiranga mahana Hepaca, moai, me tractores, cosas neana, qué sé yo. Me cuando farmacia o me una ine te que me atare happy, turu que te changarotai. Ira no era tunga matu nari pa. Y hakamawa y con cancha era. Ira mawa ni haka no hoite. Y te nari tato. Y con la canchera, heuru korua quiero te cancha, he orimai. Cuya te director para el conjunto. No, ina, ay matu tato irung it matu coro, se yo haro yo me matu hakanehnehian, hoy matu conjunto, qué sé yo. Ka candidata e iroana to ona tractore hakanehnehian, combati patiana, era moai de hatirunga, qué sé yo, ai copa. Ya. It que hay para yo te ngata patio te 90 y algo, que hay, o sea, esto era ahora que te con la cancha era, esto para nada que juro que no te cancha, urbe conjunto, ganu orieres, ori mairoto, área de mais, coa mairoto, pero que hay, aquí tu hanni pe cambiare cohoata to nari. Cuida hoy o tunga mathijero o cuidung ite tractore ama tu en hoera, orieres varia tu no to te ho as mate ta me turu heo y ya kona matu yutien, ya mathijene ko ikimene ibe ahuru, ya meirung ite tractore, meirung ite agua me turuera heo que te cancha, y chorane, kuturua ite tahata irung itu nari aquí yo horo ikirung ite ahu heo tiro Coteré que está am mas que eu estava aqui e te ata ou te nganu nuna oriera ou te rua candidata no te no una oriana murapo pasmero te presentación artística aquí ena ta opening ai kawira te orihanga isai huru ke te orihanga kiangarina ora nei ko haka horo wai chimena te kahu ta ko amano ta ua mui kai hawa hai te taimera no como mata ita itinga atani haka tiki amaina te rahira o te hanga o te kahu ina he ano ino irahi hai ka wene Muno ko mu e kaka kamaika, hai kaka kamaika yang ada tiare mo hakanehne, hai kaka kamaika hiri era mo te tato a mo te kia e koe hakanehne ro a hai pure, pero hai me mawao ne o te henua. Kano ko mata ita ina no. Ero rafes. Ero rata Ika mai ko pehit ko rua ati. Hati ati o korua yang ai ora matahiti. Ina yang rahi matu iti ati ra matahiti. Te mea aku mana umai yang aro ihaka ngaro mai te kahu huru kahu mahute te kahu kakaka. Okay. Ya he amai matu he refire mai pa ihaka te amai tunga kahu. Kurame me matu ihaka te amai. Okay. Ya te puki yang ne to na kahu ora hora pa no era pa artista ko Raquel Hadre. Ana ide tahi kahu tato. Kahu huru aku ide porque a papaki ko yang. Papaki ko tuang hanga tua era ne no maro ro era. Kiau yang mai to ko kahu huru te papaki ko me padrino. Padrino. Yang ai ira hora to me ira kahu i haka yang ai pahe ai peon kiatu imagina to me yang peira te kahu amu haimaro yang ai amu
te aramaro. Te hururu te tea. E mana uno au to ka huru yanga mai he maro pero maro riki na riko ne eta hino huru te huru a. Hora haka mere re kia uma oi haka mere mai kon harera eta hino huru te nui o. Eva era eta hino. Ne he te anga te ka hora. Kaira ko te haka ne o te hei hai kaka. Hai tiare. Hai pipi uri pe aha. Pipi uri te mai. Pipi uri. Pati tuki. Kui? I oriroko iroto i te ngā conjunto era tae mo tapatinos no que te tes conjunto yo te chari happy ko tu me ke tu tu horera ta me barahanga u git me o te hnua horere happy no e anga baranga ro i kai oriro ana haka oriro ai u papaki ko i tot conjunto ro chari happy ya i te me hakari ro aro e to me au he ha mo anga o te kai o te me era pereisai Bueno, siempre una OIP mua, hanga un ori mohoro ai, pero... Eu que matei te ori nei, eu hakatano, ki te ori nei o angrina, au I kia I no hestangot me era, ta hestangot me era. No, e roa te ingoa, kuri huana oi, iau te ingoa no te oriena, pero ta te tango hoi. Haiko, haro te pae ani te hakari te rima. No, e roa te ingoa o te oriena, haoro mai hui ko ta ngeng no na ingoa. Te haka rira o tirarirari, no sé, algo así te ingoa. Tirarirari. Ingaro oro I tok mamaru au e kia, tirarirari. Pera te orihanga o te oriena, pero hene no. Tako a hoi. I te oriena mai hito, irawa mai ai. Yai, kea. Au, na ua tuena, ka nora ko hakarong I peho, pahinga peho papa aera. Papa aera. Pahinga peho papa aera. Ata tu hoi ma ohi, tano no, cualquiera no peho cualquiera no me ite ki aera, tano no moanga I chora ni, ya tu ro pira me. E me mara mo haka moanga ite huru te me. Au na ua tuena. Rirari. Ingaro era te hoina haka ori rau hai huru rau papi na au e mana watuena ta au ne no ina te ori ena he ori haka oi chora ne ina pero ingaro oro I tok mamaru oi ke tira hemna wa to ko menoan no he pero tia ya oi ne no hoki tau atua, ma haka I te haka o mai pe hepe te tapati ero oi I anga I korua. Hia mahana o rā tapati, e tahi no tapati, ro tapati? E tahi tapati o matu I angai I te tapati Rapanui. Pero tu me kia tu eru pene te hora o te ori o te ngame tātou a kultura re haka te ke ai hora I te mahana era he oho matu ki to salon he anga mai te presentación o te votación. Haoro mai me o te pananga tu haire o hiva. I la hora matu e piriri o salón, pero eiro anda te actividad o matu e angaira, por ejemplo, I te ara he ho o I te talonario. He amatu ki te ara he ho. Ya tu mahana haka uera pa e te ke aira te mahana ero te narinari ta koa. Pero eiro te tapati ere ta he tomo a te mahana e kumao a tapati rapa no. He at me ata vutu atu kia koe. O tapati ro te mea ata riba mai ki au I ra hora era I te tapati rapa nui toku matahiti ra matahiti. Hapa ro ai te mea o te hinua. Haka te ke aro mai I te whananga. Ina o whananga riba I te whananga rapa nui. Whananga parare o oku he ture mea o papaki ki mai perana ki. O haka titi ka mai ra ua I ra hora. I te hora nei, mo parare o ta whananga, hakarongo mai he wari koe a mua, ka I ko hakititi ka. O he haka katatu. E pai, I tako ana, hoi. Ia, me vutu mai ki au I ra hora pa, I he hapa oro ai te mea o te hinua. I ra hora hapa oro ai te mea o te hinua. E hangaire I te tapati Rapanui,
hai hanga ki te me o te henua. I te hora nei, haoro mai me ko te ki atu, i te hora nei, koanga i te tāpati Rapanui, mo te tāra, mo te me nei, mo te me era, pero i rā hora pai ua te ki aera, tāpati Rapanui, hei wananga hiwa uka ki atuna. I rā hora me ere, i rā bese ki era pene i ehe amor a la cultura, amor a la arte, ko rā hora. I te hora nei, ko haru i tahi atu mana o te tangata, ko kami area ki te tāra, ki te pereoa, ki te ane, ki te ara. E ta koa, hanga noi mo ki te kia koe pene, nehe no te vai hanga o te mahia pai ki te ariki. Rā hora vai era te mahia ki te ariki, he mahia nehe. I te hora nei pai ko vai ia hai tāra, tāre ngaro atu ere koa wari hako ume ko pautahi a, rā hora vai roa hai pereoa, e vai roa hai hare. Hai hare, i te iapua i vai hare. I rare ina e rora matahiti e ro oku, he rekaro hai pasaje mo ki Brasil. Pe i rare awara. Ki Brasil i oho i te premio te ariki ko Serafina. Ia mātou tāku premio mna watona he ingoa tu me radio rikiriki ene kena he ira hora es mini componente. Mini componente. Ira hora es mini componente. Ya te premio a cuire ko tu me ne que te mini componente. Pero hangarahi to ko hanga mo conserva irame etuaiera pehivana mo maumai mo hakapiri chora nei mo haka kamiare iti te roro te tangata pene hapa o te korua taoa ina ko hakangaro ina ko ano ino irahi te pidi mai e tahi mamatia i tu mahana ni kai te mai hoi upeni he pidi o tau i angarina pero io ki atu e tano ro mki o ti tona ingoa he pidi mai te mamatia e tahi ko eudosia araki ki mai e vovo hanga riva un tura tu mo bananga ki te tawana ki o kaya hara mamatia iti ana koe e amai ena te nu o te tāpati Rapanui e tangiro anau ki o kaya hara koe ki mei ki o koe nāpai hanga un turu mo bananga ki te tawana pene ie ka mahana moe amai mo himene me te koro haka opo ka himene me te ka himene tuaiera o te pehoero te Los Pascues o Tararaina e ko pau pa ira ngano he harai ta himene te koa mai era i te hora nei ko anu ino me ahi himene o te hora nei mo himene me o ira hora o pehoero te ngā hora tuaiera a mātou te paari tururu atu koe uro i tāpati he ngaroa mai hiuru me gira te mahatu he tatangi atu mātou ke se ia pero hoi te whananga tia eudosia ki o koe tia peti e ta i ua mna ua mamata ki e tahe aku programa radia e koroa ka matakiena hakatangi mei rā ngā peho kuia ko ano ino i hei peho te hora nei e ki mei ko te maururu e wawa ta kuananga pa iki ai kia ai hai mananga e nā te ki atu ai como que tatu no manau pene tāpati mo tatu no o mo te ngā poki api inu tatu he manau ki a rāua i hangai pa i mo hakatangi o rā ngā peho ta koa ki mai hoi e noho pai maua mananga he topa te manau pai pene he harai ta e waera ta koa te paari ta e hake ke ta e haka ori mai era ina ko haka uru hei kahu hahata te hakari haka uru te ropa roa roa o ne puru roa to na koupu to na rima to na haka ori mai rau i kira pai te mager i hangai te ori o te mager hakat ke mai pai pi e paari hoi ya i chora nei te mager kuriro ta hia he a piko kwa korua ina matu ho te paari te koa ora koe mai ai kwa korua ko ori mai hoi mo oku te tāpati Rapanui e vira e nehe yanga nehe ho te henua peira mo te tanga e neoho mai na pe mua mo hapi e rāua mo mau i te kultura pe mua o rehu peni au i hakaronga i horero koe apino a peni e mo a koe i te generacione ina ko hai puipo ki te hā ki te rima. E moho o ki muri tonu ere tohu atu pe ahi a koe o ture atu pe aha o peira. Pero te ati o rā me e hoi he ngaro he ho tātou. Ko ano ino i ana te tangata i chorne. Me no te kultura o te tāpati pe hiwa ana pe mua he hapa o heo he airo atu me o tātou o tō mai mei te tu mai tu aira. Mai tua mai ki mua. Mua mo hapa o pe mua pai. E riwaro taua mu i te ataho pea? Koe i te ngānu, e nui hainga i mai, koe i ngānu o era. I te me hoi ko kihi ate. Ngā te atu nei. I te ako koe te me era ko mata mata. Ko mata? O ina. Ka huira ke a mata na. Ko ia. Koe tio. Ko ia.
Coía mawa. Comata mara rais. Ay, te me ni cao cao. Mi quiere taina era. Mi quiere tuki. Era mamá tía era toquita. E coi. Pequio anote aringa u ya tuena. Kio. Na mi quiere na. Coñaña con mi. Sí, coquio. Tu aringa era eu viene tau. Kio. Kio. Kio te amo. ¿Y también era con representación artística o representación artística? Ya. Ori no ina ori hako ichorne. Juan ko arot kai hakatia. Y tapatira ko y irote ati irote vaikava pahe Baikau, ina kaya ite nga ati na pena mero matura hora me ata ina hakangarahi ichora nei pai e ko pahuaku ati ko hakape ero ko te ati ni ko te ati mere sai korosa ya voy a pedir candidata ella es candidata korosa mamá iro anakena Chávez na kuya Sí, en el que hay ori el conjunto de los papaquico, vi a peor puye oriera, porque caikai, mote ori. Me para te que hay para uya, acu te que hay, hero acumio ona, tenés nemo ori, aterico. Esta cosa, obvio que tenete ori ora tapati, no necesariamente hay cote bombo, cote, o sea, cote querer era cote me. Hay de oa. Y te hora tu ayer te orihanga na te que eu ngabi em ori hakane sensual ori hora. Y te hora nei core. Ora iti. Juro que canoko hakaron iti no en himene mena. Meiro te uma himene mena con toda la apreciación aquí en ahí de ojima. Tenés nehemo himene anana que haura mai en haumaru hireka no está tu himene horne hoy te como que tan me hireka me to pero originalmente no como muy pereza y que tengan buena na no ine hangara hite bueno pues tu mer ta we amuere ine hangara hite kahu hakangara hite tengata muang it kahu sencillo más buena Kaya no para na. Cuéntame, con Carolina. Con tía Pirijita, Serafina. Unos dices, 15 años. 15. ¿Primera vez que postulas? Sí, primera vez. ¿Hay alguna institución que te está apoyando hasta el momento? Bueno, Amato irá ahora instituciones apoya a Amato. Pejete apoya instituciones o medirá ahora. Hoy Mato bot. Ofrece país super algo te opitar o te apoyo más. O te da juro a tu teta icono. Ya he vai he tu ha to talonario kirawa marawa ho ta he peira rawa ha umerik mato. Está compuesto de plumas, se usaba antiguamente para danzas y cantos pascuales. Fuerte el aplauso. Bien, gracias. Héctor. Este tengata era Banang Mayer. No okuko meko papatio Western Mayer pero ta kuia. Te tengata ena ararua funcionario de Fuerza Aérea. O te FASH. Era. Era que era. ¿Qué te parece este marco de público impresionante? Bueno, ahora que ahora es Pepe, modelo irá ahora, pai. O sea, hecho ahora de tacoa, pero van a tu peor ahora. Raquel, ¿por qué no explicas tu traje? Por algo, pues Pepe Maguano y aquí era, Majute. Que se llama Majute, que antiguamente lo usaban para... Unas personalidades. Ay, bata, kanana ko ka yang ay pai bata mawena, bata roaro. ¿Y con plumita? Oye, ¿y la corona? Dime, ¿la corona va con el traje la corona o tú te la pusiste por adornar? ¿Es de alguna madera especial?
Sí, que se llama Macor. La respuesta lo justo y necesario. Ta es Acapoto, no. O sea, del público que me apoyen en mi candidatura. Buenas noches. Buenas noches. Wait, ¿Estás nerviosa? Caca. Un poquito. A ver, ¿por qué nos dice cuál es tu edad? 16 años. 16, cuyo ay. ¿Cuáles son las instituciones que hasta ahora te están apoyando? Bueno, las instituciones que me están apoyando, hospital, y espero el apoyo del público. Bravo. Cajota nonario. Patúa nomás. Ay, Qué emoción, sí. qué emoción volver a vivir este rato porque, bueno, te quiero agradecer a ti, al equipo de trabajo de ustedes por esta invitación. A mí me conmueve, estoy con un nudo aquí, pero lo haré después de esto. Sí, igual, era tatetas y muy mal. y natia me kotiatawa entrevista maururu atukiako tu urong maikit maturong. Tanoro mo kiititim hakamau dakpanan o te tapati. Ay, kabay ko tahi menau kite ngapo kina os maina te candidata pemu ka os maina. Oro tito moe barua iti no ana yo mai. Petu mai kia toro pene hanga mo candidata kitok mamaira ina happy no yore hak koni papa ki ko atakai kiro te escenario. Meiro tiraro apa i por ko mai hanga kit me o te hnua. Ya hanga hiro au kit me tato a cultura o te hnua. Mo ite mo hapa o mo bananga mo hakatike a kit papa a kit no tato ene amayena. Eiro ana ta ngapoki oriro ana nana. Nai tu e tahi mahana porque imagina aku ki me peraise mamá. Tanoro mo candidata tahi matahiti pemu apa? Yo era pahono tok mama era. Tu pahono era peni ina na ko happy ya. Na ko happy. Hiki o happy ka bai me te parau ki to kurima. Ha u tu hake ke ko kurungitia. E tu oi tu mahana era ki mai mami ai na kurito ato happy. Hak papa y matut familia, o sea que hak papa iba a ahí municipalidad. Ya matut familia patea te tahi pa comio tu ki hatu que sé yo, ha putuana na que pa imoan e tapa tirapa no. He papa ya pore que ta ana prau ki municipalidad, moaha monono im hak hoki mai tenga actividad ta to era tuayera, kira mathitiro ona ka oera ko tu mathitio tien, ya. Papa ipa pene mo itu me ere ai po ki rote vai ka mo hi mai tika kora me ekopau he kipa itu cartera ina he rechaza me itu me katahi me i tu ki tu pokiera ko rechaza me itu ona petición pa pene mo hanga ona mo te tapati haka ke me te me actividad tuayera ki ra tapatiero ona ira mathaitiana he mayo i mahatu ya ki au ki tu pokiera kai que no kokirung itia ya porque no pai itia pe heto kur pa hoya tiana cualquiera me que ya tikitere moi pa ina kore pe ira ko atia tu te agi tia ya peira i topa mai ira porque merung itia pero mayo iro to kukopu ita eurua ia mo kito tinte tapati tan hanga pa i cumpre mai apa itu banang era peni het kaba i te para ko ia te pra he ke kokirung itia to familia ta to aku tahia priva tahia como que no tahia te baru kaka kat meta to te to huneh mo tu pokiera ko vai mai ana meta to he tu ro era tu ngame ererua ko tu carta ni que acepta katahi e karu pa mayo i ana oira hoi apuare ka itopa mai meirungitia. Ya, eiro ana ta kunga poki tanera e ori ta ko aro ana pai. Ya ichora ni ko hakit makpuna e mai atiri topa mai ai tu mathiti nei ko ori eiro te tapa tirapa no no vai por ko mai te ko mai te tia ko pene ko te ne ho ma uana i te me o te henua pa i raua. E hanga no ki pera i sei no i tia tu i pahne. Mo oku te tapa tirapa nui ka ori e te maohi. Pero ina korua ko o humu ta koa, i te ngā nuuena e kena, e oriena hakarahi o tātou, porque a tātou te maohi, ina hirahi haka o irungi te ahu. O te aha kai i te au.
No, turo, me varaon y tenga más ensayo era. No, y cocuajau tiraje. Y acurame, pojero a tocucopo montaña. Y Jorge, ata pojenito cucopo montaña negra. Y chorera, en oro me tengo y penía puro cocuajau, hauani, hauquio, cucacare, corrinuera. Hay nuera, es hackene, mayer y te tatu guajo. Y tú tapas ti hope ane, yo tari me ai aqua boera, como ane que mo, hoai aqua hautua. Me era ina coanga aqui te nuera. O te ngā nuera tatu tapa tira pa nui hakane ne he takoa. Tari me kuru i kuru anu, ia tatu mo ane ki mua, ano i noi, ina ko ohumu. Maururu. Maururu ta'wananga, pehibana ngano apa te puoko hakatere tatu tapati. Muy peiraua pehe anariba muanga ita manangan ita kiena. Maururu tahu kita Hotel Nayara, Maururu Hakao, Maururu te bai. Maururu te bai nene, Hotel Nayara, Hotel Restaurant Kaloa, Hakamena Uatu, Amatou Atuena Aroto Itmatou Canal Matau Terapnui, Takoa Aroto Ite YouTube, Ekimi Koru Yamatou Aroto Ite YouTube Takoa. Maururu takrongmai, Maururu mamatia, tatou wanpiri ite ngata patiena. Maururu y Orana. Maururu y Orana. Queremos dar las gracias. No, espérate. Esa es la temática. Sí. La gracia. Después. Me da con el Nayara, ¿viste? Vamos a conocer historias. Y Orana, bienvenidos a este nuevo programa de Eroratapati. Un programa que está realizando Ay, me trae recuerdo esto cuando leía las noticias. De repente uno chascar. Ya. Y Orana, bienvenidos a este nuevo programa. Nuevo capítulo. Tómate un poquito de maíz. Sí, Yo también, permiso. Permiso. Oh, está bueno. Es de frambuesa. Esta no era Tapati, te va a ir tu taurea. Me te aro taha y que te ho manu. Me ngaro atai chamaki makiera. Takata hiro te akuba. Era hora y ahora lo haré. Takata hiro te akuba. Era hora.